Keblai shubun pi parlok boroi baca page perusahaan kaniga channel mau benang. Te parlok borok kepang ya kitu parlok riu page football. Te menta kepang ki parlok ki baron sekatan nong Stone West Coast Hill District ngawan berpentip sepi ya kaniga jela kai football balatip kum ka open to all knockout football tournament arjar sau aruksan bala penyait dakan nong Stone Sport Social and Cultural Club. Hamadan snong new nong Stone madan ilakai ha ni nong Stone. Te ka jela kai ka baar kata ke round 16 kadai ni kai ke baar kandai ha ke praterik nai baar arya kusan kamut menta ka tioi sni sajan ha ke por cibaje sau pau kamut ha ke por arbaje dunai anstang kanai ke jela kai kick off te ha ke tiga sni ke jela kai kalong ke ba hit shisha hadu kata ha ke ba ke maular chong SC na nong Stone West Coast Hill District kana kun persya ya kan narmpe FA umsning rimhoi district kini bro arti dikit tim kilong tim ki bakain bor bah bro arliang kamtam kanar pe kadega klub ke barat ba nathan umsling tim hoi district bat kum juru ka maular shong aklub bakain bor bah nong Stone kina kun persya banyak ni ya ka quarter final te kanega jela kai kandai bet la chisni sni sajan pan ya wara pi baro ki paj baru pej football jong ga dong nathan nong Stone subhawan ban pej ban sakia kanega jela kai ka bahe bat ka bablas bah kubangi tip ke price jong kan ke tournament kadai hadu halak tingkap ke total te sawan ban kersan ya kan nega jela kai ke babas ha bat ke ba internet ha ka tega sngi ha ka sing sajan tak ba pensiuru ya ka bairung entry fee hadu san po tingkap ong hadu san po tingkap henry kalong ke batat ha tang san po tingkap pilan pej ya kan nega jela kai ke ba internet ha ke maular shong na nong Stone kan kun persya ya kan narmpe na umsning ini berarti legitim kilawan rakyat ki player ki babit bat ki babas bat ki ba itra bahaban lekai tengi aware pi baro ki paj ba jong dong than nong Stone sebawan ban bisar ban pej hi da lagi jong hikmat ban saki ya kena gaji lekai ka babas ha madan snong ni nong Stone ha ka si sajan jaba de ka siau he nong Stone te sawan hapo ka arbaji namar kapor kan lekai be kapor si baje sau pau te sawan ban saki da lagi jong hikmat ya kena gaji lekai ka ba itnat ba hamadan snong ni nong Stone kan eka de ka round 16 tengin ya pej manu bandrung syaka quarter final ditangkan kublai shubun ngisi kan do ha kata singi sajan hamadan new nong Stone kublai shubun